ukuthi siphinde sihlangane manje njengoba kulesi sikhathi emini ngifika ofakazi sebethathile indawo akabonga uJesu sizayani emfakazeni abazalwane abanofakazi bafakaze haleluya bese siqhubeke nesifindo sethu haleluya sethu likaNkulunkulu bazalwane kuhle ukulalela uthi ngomoya haleluya lithi iBhayibheli ke haleluya abaprofeti haleluya ababe babili noma bathathu kodwa omunye bese njani ehloko haleluya yini uprofeta bazalwane njengoba sibela prophet umhleli uyaprofeta ngezwi haleluya ngesikhathi ekhuluma nje ukhuluma ngesiprofeto ngithi yini izwi likaNkulunkulu liyini bazalwane isiprofeto haleluya so uma liphuma izwi liphuma kuyenzeka liyo prophet inhliziyo yomuntu uyambona umuntu usengxamini haleluya esikhundleni sokuthi aphenduke wenze njani uyanqaba ngengakhathalike bazalwane bengxama ngithi okay lo ngxamayo kahle kahle ingoba lifike kahle kuyena futhi uyena lo uswe kahle phezulu kwabo bonke abanye abantu so ke siya emfakazeni haleluya bazalwane babe nofakazi ngoJesu ngoba yilona thuba esinalo haleluya ngiyamthanda uJesu bazalwane ningaze nizibone nengathi anibalekile nizibona nibancane amen haleluya nibaleke ngalendlela ukuthi uNkulunkulu wayengeke adonse lonke uqaba alilethela haleluya nikhona bazalwane uNkulunkulu uhlakaniphile akathathi wonke uvucu haleluya uqale uNkulunkulu ahlunge haleluya ahlunge haleluya uvucu haleluya alikhiphe angisho ukuthi laba abanye kade sinabo uvucu amen ngoba nabo bayakholwa ngendlela abakholwa nayo haleluya kodwa ke ngifuna ukuyibeka kahle ukuthi uNkulunkulu lewanila nazi izwi lenkosi lithe uNkulunkulu amthandayo uyamdonsa emdonsela kuye akusibona bonke abantu abazobazana bezizwi bese bekhona kodwa yilabo abathandwe ubani uNkulunkulu so nje wanina nake nina nithandiwe amen nikhona bazalwane yingoba nithandiwe ngoba nadonswa ningabantwana bakaNkulunkulu ngokuphelela babona ukutheleza nje bebizwa ngomntwana haleluya bese baguga bayizimpunga ingoba babantwana bazalelwe ebukhosini thina lebukhosi obuphakeme bazalwane basezulwini ingabo nempunga okuphumula okumamlaba bebizwa ngabantwana bakaNkulunkulu odadewabo bonke inkosi kodwa bebe begugile haleluya ngoba bazalelwe ebukhosini basezulwini mayibonge imvana sonke idalo lento bazalwane lethi iBhayibheli okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena ozokheliswa haleluya uyena osindiswa ayibonge inkosi ngesikhathi esekhuthazelile haleluya usiyafikelela ekusindisweni ngoba phela basele abazalwane sisindiswe konini haleluya sisasindisiwe ezonweni haleluya insindiso phela izofika haleluya siyakuyona haleluya njengamanje sasindisiwe ukuthi sisagweme haleluya sisagwenyiwe sisaphumisa sakhitshiwe kokwazi sakhitshiwe emjulweni bengifakaza la ngisuka khona ngithi mina kubuhlungu ngabo ukuthi umuntu afakaze ngokuthi ukhishwe emjulweni ukhishwe kuzo zonke izinto kanti enhlizweni yakhe akhishiwe lutho ngoba indaba enkulu isenhlizweni uyabona ungafakazi usho konke uma usenomona and ngi-experience lento bazalwane yokuba nomona akekho umuntu ongenawo uyazi ukuthi ngike ngaphuza umona ngenhlizweni yami kwakhulunywa ngomunye umuntu ngezwe inhliziyo yami inhliziyo yami ingathandi ngithi wesathane ngibona mina ukuthi ngubani angena mina umuntu womona hayibo webazalwane usathane uya namathela akulande ngithi mina angena umuntu womona mina umuntu menze okuhle yini ebangela ukuthi mina kungabe mnandi kumina uyabona usathane emlandeli umuntu ingoba ngiyafundisa bazalwane phakathi kwenu ukuthi ningacabanga ukuthi ma usukholwa ube nawo umoya ungakhona umoya ukhuze umoya ufuna ukucontrol ngoba
usathane besana kugadelise ngento ngeyona yakho hlangana nokuthi ubani unani okwakhe haleluya ungaze ungamfisela ukuthi wena uma ukumbongela haleluya noma ngabe ukuthola kanjani mase kumyelo kwakhe uNkulunkulu yedwa obonile uthole kanjani so ke mungu mahluleli haleluya sohlulelwa ngemisebenzi yakho siyabonga ke bazalwane awukhuzwe lo moya womona lo moya lo womona nalo ukusela lo amandla haleluya Jesus yona nto eguduzayo even ngisho ebandleni haleluya bona abantu abasezwanga nje Jesus more manje nje wathi umuntu uba nesiphiwo esingconywana kuleso moya kodwa futhi angisazi singcono noma ngithi esiqhamile ngoba phela kuyenzeka esinye isiqhame esinye isinyana singaqhami manje lo onesiphiwo engaka siqhamange esakhe usemonela lo nesiphiwo esinjani esiqhamile kodwa naye unesakhe kuphela ukuthi asibelile futhi uyazazi ukuthi unazo ngalelange bazongitshela mina ngiyifunde kahle futhi ngeke ngisafuna ngimtshele mina bazalwane angiyena umvangeli futhi angiyena umfundisi kodwa ngumpostoli hayi abapostoli enibezwa ngisho ngokwezipho amen manje umfundisi ngikhona ayibonge inkosi manje umvangeli ngikhona haleluya ngiphethe konke lokhu uNkulunkulu akubeke kumina ngiyazazi ayibonge inkosi sengithangisa uNkulunkulu ngitshela umuntu angixoxanga angibizwa ukuthi ngayo umpostoli angifuni ukulo ngithi hayi ngibizwa yebo oyengulelo uNkulunkulu loyobona ukuthi obabudlamini uphethe lenkonzo haleluya ayibonge inkosi kodwa futhi akushiyo ukuthi kufanele siziqhamise ngalezi uNkulunkulu asiphezolo aqhame bani uJesu umnikazi wezikhozo ethi ke haleluya yabuza kwabanye abazalwane nani ngitshela abazalwane la eBhayibhelini njengoba kukhulunywa ngezipho ezu5 haleluya ukuphi la kuthiwa kuyofundelwa khona ukufundisa ukhona wawathi kuthiwa haleluya baphiwe ukuba abapostoli baphiwe ukuba abaprofeti baphiwe ukuba abavangeli baphiwe baba abafundisi baphiwe ukuthi babe yile abelusi yesifike isipho osiyele esikoleni lesi ofundisa umuntu ofaka isiphandla nansi phela into eyinkinga lapha eBible College ufundisa umuntu ofaka isiphandla obhema usiklini ophuma nje la ukhona nawe ahamba olishaya secret wakho yawa abuya azofundisa wena ngeBhayibheli omuphi umoya ofakwayo amen yabo so ke kwehlukeneke bazalwane balungile ke bahamba ukufunda kodwa bangasho ukuthi isipho sikaNkulunkulu akusona ngoba laba basuke benalesipho sikaNkulunkulu sokufundisa amen babuye eBible College seyikhishwe yonke lento sebezothiwa abahleli indlela yebantu lizomiswa kanjani umuntu ongala akakwazi ukungena nongala akwazi ukungena akasakwazi ukukhuluma straight nje ukuthi akhulume iqiniso alimele iqiniso linjengoba linjalo ngoba ufundisiwe ukuthi ngesikhathi usho njalo kuzochitheka ibandla laba ebengiwela abasezi la amen kodwa umunye ubaba kade sinayo lapha ya haleluya waphenduka ejele 2007 ya uphenduka ejele ube umbulali eyiginze edubula ube le ntombi edubula ethengwa inkaba uNkulunkulu umgcobile ulanda labafana abahlala emgaqweni ningababona bazalwane ababahle kanje ababahle uma sibaphilise kwambona ayibonge inkosi abanye bayasebenza manje abanye bawothisha manje uphiwe uthi ke wena udlamini wefakazi bazalwane uthi sengiyibonile into eyenza ukuthi abafundisi balahlekelwe inkolo bayathengwa ngemali uthi njengoba ngenza lo msebenzi nje yabuzi haleluya so
So-ke kukhona labo abasebenza kuhulumeni bafuna ukuzongena ngaphasi kwabo ukuthi bangithe giqi ngo-2 million njengoba benza lo msebenzi. Uthi-ke bangithengela iland village lapha eThekwini ukuthi-ke manje asiyohlala abahlale khona. Mase befika khona seshumayela eqinisa ngale ndlela aqinisa ngayo. Kuthiwa hayi ungasaqinisi ngale ndlela. Yeke mandiyinwele manje. Ungasabatsheli ukuthi abashiya amabhuluku abantu. Hallelujah. Wathi ayisalani nemali. Hallelujah. Hallelujah. Yamelwa bazalwane. Hallelujah. Amen. Yamelwa lento. Akunalutho manje kusaza mzuka noma. Hallelujah. Amen. Ngokuyazi ukuthi uNkulunkulu ungibekelele ikusasa. Iproject plus asingalungiseleli thina ikusasa. Yeah. Hallelujah. Ngoba silazi ayibonga inkosi. Awuthole ngisisho leli. Hallelujah. So ke ngiyayithanda lento yamaphumulo bazalwane. Ayibonga inkosi. Ngokumile ezweni. Waphenduka omunye semkhaya ngaleso sikhathi kubona labafana abahlala emgaqweni eyihlungu leyani. Futhi lo mfana uyabona uNkulunkulu wayembekele lelathubo lokuthi akube khona leyankonzo. Ngoba mawubheka esikhomeni sakhe nangendlela ayikhala ngayo wayozibulala. La esikhomeni sakhe kunentambo nje. Ekhona. uNkulunkulu wamenzela umusa. Wafike sembekele itrain endawo la ezayohlala khona asizwe ngendlela ephelele. Amen. Bafakaza ngikhona labafana. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Yaphenduka izintabane ziyaphenduka. Hallelujah. Umuntu abuyele esimeni sakhe. Likhona ivangeli bazalwane. Niyabona ukuthi alisekho. Lisekhona khona abantu abaphethe ngempela. Abathunywa ababizwe uNkulunkulu. Hallelujah. Bese kuba khona lemkhumphekela befundisi. Wathi umhlengela. Hallelujah. Ovobe babefundisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hayi labo ovobe babefundisi asebekhona. Omunye umfundisi esazina emzindelweni. Umfundisi wenu akangcamanga. Kalwanga kanje mina. Hey. Bazalwane, ngiyabonga uNkulunkulu ngicela sene ufakazeni. Amen. Bese siqhubeka nenkonzo. Khona sizayophumula. Amen. Siqhubeke nangakusasa. Amen. Hallelujah. Onehubo angahube. Amen. Bambisisa lokho nako. Bambisisa lokho. Bambisisa lokho. John released the Lord good bambisisa lokho. Ngiyabona ukuthi hayi cha ihlale kahle le ndawo. Uma kukhulunywa ngobe. Hallelujah. Abantu abasebenzela isisu sabo. Hallelujah. Abangasebenzela umbuso kaNkulunkulu. Amaroma 16. Hallelujah. Hallelujah. Akhuluma njalo lathi khona lapha abasebenzela isisu sabo. Hayi uzange ngaphambili sokwethu baleni. Ngasengidlulisa lokho. Amen. Ngathanda abazalwane ukuthi ya abawuseka robasa ngiphathi ipenile. Ikhona isikhathi sokulungisa ipenile. Hallelujah. Ngoba siseclassini. Hallelujah. Amen. Abantu bakhulunywa ngeBhayibheli study into elungile. Amen. Sizobuya sihlele
inkonzo manje amen ukuthi senzenjani sihlale phansi ufuna nje okay bese sihlala mase sihlala phansi siqale kuxoxa ngoba kukhona amanye amavesi othola ukuthi abantu bayizwi bayalazi amen kodwa manje liyamehlula akazi ukuthi lichaza ukuthini amen ngisakhula nje khona umunye ubaba wayeqinisa ngelento ngalezo lithi onjani ozelwe yihlahla angazi umntwana ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu umntwana wehlahla yazobazabani so ke kunezinto ezinjalo kufanele abazalwane likuvele likhona iBhayibheli ngithi lisho njalo ezwini lenkosi abalimele emasendeni ngeke bawubone umbuso kaNkulunkulu bazathi abantwana kodwa bakujamile usehlengeni cha iBhayibheli lisho njalo kodwa ke bazalwane phela siyakhula ngoba iTestament elidala neTestament elisha akufani niyazobazalwane iBhayibheli elilodwa kodwa kunomehluko lapha kwakubusa umthetho manje ubusa umoya kaKristu niyazobazalwane uthi Jesu uthi ngizogcwalisa haleluya angizange uzochitha kodwa usezoqondisa izinto ezazishiwo abantu kodwa bengazi